soi ka do a kan product te hi sang ni som ni le pani dang ve in ni thlangin customer te zara kan han ding chho ve a heng te hi lum thu soi masak ka do a kan lom ma kan point a lut to pila ai miron biak ta na ni a ti hian bar manu ti in ai bungwa chu ka ngai lawa rong complain ka do a engtinge mo i phur thai tiang te miron ti se a complain du le du lo po ka she thiam lawani chuanin group dang lama milau ti min chia milau po small power whatsapp lama te ka bia atiang whatsapp min biak na hi ka mu kan shemia lawa kai ma ni a chuanin chule ama saida na chuan amang tu hi mai chia ani oma chung te nan pos ani oma sing ni chong kan senga doctor kan in entir na atia chuan detral min pe ati po kan ni chuan January thla alai angin ain soya January ka layati kha February ni kwa kan zor chawani kar khat vel ang chaw ani chu amana chu tuta po alai chungen pending chungen Tunge ni inni ti kashelawa FIR thelu ko ta kallang ten inron soya tongkam chetak tak ang ten in milau post mall pawa hi adet Zawk ka zor lawzia ta karun tar lang du boka upload ka enge laiti chuanin comment lama an lawzo ta enge order chu enge ilaya chu ron tilang ve shim la anti hemi mai phi na hi ni thil thar ania sangni somni le paruka thitur chaw ani hi engatan nge kati kher ti chuanin ka pai lawane tiang thil tia buai ve la hi pai lau takani ma se nakin zela un customer le kaini inkara te poni se buaina chho zel thaya chu wangin tu ni chu soihun ani to in kasha karon soina chane ka pos mall phau tu na lam ani lawa kan market chungchang hian sang ni som ni le pani tam tun thleng hian customer te poni se complaint thein kan da adet lam thule la poni se har sanna in to zwanin lo soi zel ula keinen pon inin be pop thayem ana thok tu te nen inin biange ti te mai chana te mo dora te ron eng lo ula chuta kan lo dong song that lo cheu chuan in post mall phau ang te tiang hian kal thin se mizo kan ni pathian thu takle chat lomin thatak takin hanin dilela ka du ni akai ni thil zura poni se fairly fel fai takin complaint thayin kan da in layanga in chat pui lo chuan in mai vuna har satna chuan lo complaint do ka sei hun thin ani khang kha complaint ula thatak takin hanin bia ila boina hi thin lo tur ani he an thupo sa hi bel chang do lo tak mai ni group po reng do na chu wangin kai ni po kan tong chwa hunin ka sha heng te hi ti kan pai lawani ma se ati hun ve to in ka sha nakin zela thilin leido na in complaint don pon complaint ka du chung chu ron thleng swala ka mai vune na ngai lawa ti in chatte win hanin dong songila fel fa de win kai ni pon kan ron zo chiang don chawa kan ta in lei nge lei lote chidang dangin fel fa de win kan zot bok don chewani complaint da po zo ne te kan zo don jawa khang te kha lo she thiam sham ula ne tin zela te po ni se hai thil te kan han zor chun zo ma leite an oma life te po azo zung heng te hi mit lo ti kham tok te an lo oma min ti changoi ngoi du te hin oma ka she thiam lo ma ta kan na thok te som ni do nan oma kan mi zorama kan chalai te fel tak te ni an mi tan an ai zong na le an chung ko chom na te ni ve tiang te khanin min han ngai twa sak ula har sat na in nei pon complaint zel ula thiam lo na te kan nei pon min han zel ula ngai dam in ti le mo phur hi katan eng ma har sat na ka nei lawa online shop ka ti te ratang pon ka soi thina ne kana hi fair le fel fai de wa kan tir he ka du kan product te poni se mitin na an ban phak man tlom pa ngai he hanti zel hi ka du thina ka thil zura te po ka share chiang le tha ka ti lo hi chu ka zwar du ngai thin lawani har sanna in nei pon ron soi zel ula kan in di langamo in ti ming chelawin tiang kha kan thatlang na turani athok tu te pon ni se kabula lo report lo le lo thaingil te po an nei thayani ke chu owner ka ni khanga ti shat pui lo chin te kalo nei pal thaya chu wangin palo pon dora te miron hu ulamo tiang te khan mai chana te han in shil thin ela aja te po tu nang nuwa chung chu kan donga ti lo complaint ni cha lawin run soi sela tongkam che tak taka in ti te panhi pakhat te po ka donga thadewin hanin bema
ila anni in complain da fel fai deuh handa an du lawa thleng ang te pon ni se khang te kha indi la a har thina nakin le se la chuanin tianga indi mual pho ang te pon ni se ke ni a po han inti le che le angai tu in ka sha a an na thok tu te tan te po an za om na ni ve a kai ni te tan po chung ko chon na tan le na thok te ta na thai top ka chwa ve na ni a fel fai de wa kal tir ka du a product te po ni se chiang fak fakin thapa ngai tak tak karon zwar zelanga tun lai hi ka product te tlom em ka zo na chan chu wholesale ang plukin kal tir ka du a ka product te azo pon nakin le zela wholesale ang plukin karon te tlom zel do na ni mi hipna na mangka ni lawa tiang te hi milau sha thiam sakula thei top han chwa sak cheu ka du a akai ni a po fel lo na ti dik lo na the kan lo nei pal thei khanga te po ni se kan thiam bik chuang lawa ai ang po ni se kan chan tok engki ma hianin kan lung oi du a achan chu heile chen nang ni in min lei saka min support a heng te hi kan lom ema engkima lom thu soi hi kan batak zeta ni ti te hi ka soi duwa ole